uNkulunkulu bekade kuthi lapha ensimini yase-Eden la beka khona Adam na Eva sitha sitawuhlasela. Ngeke sitha sihloniphe kuthi babekwe uNkulunkulu lapha ensimini, noma kunjalo bekade sitha sitawubahlasela. Yini labanika yona uNkulunkulu? Akabanikanga tikhali tenyama tekulwa, kepha wabanika sikhali lesilivi lakhe lebesitawukwenta kuthi bancobe kulingwa ngalo livi lakhe lemandla. Kepha azange balinaka lelo livi, ngiko bagcina behluliwe. Abahlulwanga ngemandla, ngekushaywa phasi nangekufundwa lesithelo, kepha behlulwa ngelivi. Badze besela leli belitabavikela bangangeni kule nkinga, bathatha livi lelabafaka esilingweni, licaphele livi laNkulunkulu. Nasi ngwaselusuku sakavuka udle. Ngicela ukukuhlephulela encwadzini yaMateyu. Ngicela uqale kuverse 21. Ngicela mne kufunza 22 na 23. Petro wase umdonsela eceleni, wamekhuta wathi, Nkosi, uNkulunkulu akakuside lokhu kungede kwendeka kuwe. Ake sengime khona lapho nje kulo verse 22. La ngenhla Jesu utshela abafunzi bakhe uthi kufanele aye eJerusalema. Sewubeka tinto letintsatfu letitawukwendeka empilweni yakhe. Kwekucala uthi utawuhlushwa. Utawuhlushwa abapristi, ahlushwe bafundzisi bemthetho. Uthi kwesibili utawubulawa. Kepha kwesithathu uthi ngelilanga lesithathu utawuvuswa. Tonke letinto titawukwendiwa kuye: kuhlushwa, kubulawa nekuvuswa. Sewuthini ke umzalwane Petro? Uthi, Nkosi, uNkulunkulu akakuside lokhu kungede kwendeka kuwe. Ngazi ukuthi Petro uthi, ayi, Jesu waze washo sivumo lesingasiko kukholwa. Ngazi ukuthi Petro uthi ungabothi khuluma tinto letinegative ngawe mangabe wetsembele kuNkulunkulu. Kepha impendulo yaJesu ake sewuyive. Kuverse 23 Jesu wagucuka wathi kuPetro, suka kimi Sathane, usithikamedi kimi, ngobe awukuboni lokhu kwaNkulunkulu kodwa ubona kwebantu. Ngalamanye amagama Jesu uthi uyathi usaphila lamhlabeni ngeke uvimbe tinhloso letimbi bantfu labanato ngempilo yakho. Usaphila lamhlabeni, noma ungakholwa kanganani utawuhlushwa. Usaphila lamhlabeni, noma ungamethemba kanganani uNkulunkulu, kunetinto takho letitawubulawa njengalokwendeka kuJobe. Ikanye nakuwe kumbe sandla salomubi size sifinyelele kukukhushuluta nawe ubulawe. Sewuthi ke Jesu ngalamanye amagama kukholwa kwakho ungabokholelwa ukuthi tintfo ngeke tendeke kuwe letibuhlungu, kepha kholwa ukuthi setendekile tonke tinto letibuhlungu uNkulunkulu utakuvusa. uNkulunkulu utayihlanekela lento. Sihlobo sami, kungakuvisi buhlungu. Kube uNkulunkulu bekangakahlosi ukuthi sibuve buhlungu sikhale mabendeka kithi, ngabe wasidala saba ngematshe. Kube bekangafuni silambe, ngaba kasiphanga tisu. uNkulunkulu lo wasidala ngalendlela uyati ukuthi la emhlabeni sitawuhlushwa, sitawubulawa, ngiko-ke ekugcineni nguye uNkulunkulu utawuvuswa, utawuphindze uphiliswe. Simo siyawugcina ngekuthi uNkulunkulu wendani, ngeke sigcine ngekuthi bantfu bakwendani. Amen.